Nuus vanaand, die nasionale weermag en die polisiediens praat oor hulle samewerking ten opsigte van die ontplooiing van soldate in geïdentifiseerde brandpunte. Inwoners van Robert Sobukwe dorp in die Oos-Kaap, voorheen bekend as Graafreinet, is steeds verdeeld oor die naamsverandering. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, sê misdaad sal sonder vrees aangevat word tydens die ontplooiing van soldate. Masemola en die hoof van die weermag, generaal Rudzani Mapwanya, het 'n gesamentlike nuuskonferensie in Pretoria gehou. President Cyril Ramaphosa het eergister die ontplooiing van meer as 2000 soldate bekragtig nadat hy die aankondiging in sy staatsrede gemaak het. Die soldate word spesifiek ontplooi in bende geteisterde gebiede en gebiede waar onwettige mynbedrywighede hoogtyd vier. In the Free State, Gauteng, Northwest, as we are aware, there is sophisticated illicit mining criminal groupings, continue to exploit abundant and active mining infrastructure, generating enormous illicit financial flows, fueling violence between gangs and rival groups, damaging essential infrastructure and contributing to environmental degradation. As you are aware that they use a lot of water and in some cases, or in most cases, they do steal this water. In the same time, gang-related violence in the Western Cape and Gauteng continue to drive high levels of murder, extortion, drug trafficking, and illegal firearm proliferation, devastating communities and trapping many young people in a cycle of violence. Die polisie is op soek na 'n aantal verdagtes na 'n skietvoorval in Eldorado Park, suid van Johannesburg. 2 mense is dood en 6 gewond in die voorval, waarvoor geen motief nog duidelik is nie. Eldorado Park is een van die misdaadbrandpunte waar soldate ontplooi is vir bystand in die stryd teen bendegeweld en onwettige mynbou. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, het gesê dat versterkings na die gebied gestuur word. The police responded to a shooting incident in Eldorado Park last night at about 22:30. That's where they found 2 of the victims already declared dead by paramedics, and then they were told that 6 more were taken to hospital with gunshot injuries. At this stage, the motive is forming part of the investigations that have been done, and then we are looking for anyone with information to kindly contact the SAPS crime stop number. Many people have said it's gang related, but according to the people on the ground, the witnesses, many of the people who have gunshot wounds and those who are sadly passed away, they are not gang members or affiliated to any gangs. So it seems to be random. I'm not sure if it is some kind of message that is being spread, but it doesn't seem to be gang-related per se. Die polisie in Noordwes het in Tlatlaganyane buite Rustenburg beslag gelê op mynboutoerusting ter waarde van miljoene rande wat gebruik is vir onwettige mynbou. Die gebied het krom neerslaa en sommige grondeienaars het in samewerking met beleggers mynpermitte vir hulle grond bekom. Onwettige mynbou is egter volop en lei tot gewelddadige botsings in die gebied. Ope grond getuig van mynaktiwiteite in die gebied. Sommige is reeds laat vaar. Die polisie sê hy probeer onwettige mynbou uitroei in die omgewing. When the units approached, obviously the suspects abandoned the site and tried to escape. There was pursuit of the suspects and some of the suspects have been arrested. 11 large earth-moving equipment was seized, the TLBs, as well as a truck. There was also a vehicle that's been seized. Polisie het ook beslag gelê op private veiligheidsbeamptes se vuurwapens. It was a security company that had high caliber rifles, and as we speak now, both the SIRA as well as our designated police official are doing the regulatory inspection and check
on those people that have been found in possession of the firearm. Onwettige mynbou ontwrig dikwels dienslewering, soos die waterpyp wat ontkoppel is en omliggende dorpies sonder water gelaat het. We have noted with serious concern the vandalism of municipal water pipelines. This damages critical infrastructure that is meant to ensure that our communities receive reliable services of water. Such actions regress the progress we are making in improving the lives of our people. Die polisie wag nog op versterking van die nasionale weermag om hom te help in sy stryd teen onwettige mynbou. Die Madlanga-kommissie wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het die inhegtenisneming van 'n verdagte vir die moord op Marius van der Merwe verwelkom. Van der Merwe, bekend as getuie D, was 'n belangrike getuie in die ondersoek na die bewering van misdadigheid in die Ekurhuleni Metro. Hy het op 14 November verlede jaar voor die kommissie verskyn en is op 5 Desember voor sy huis doodgeskiet. Mr. van der Merwe appeared before the commission as witness D on the 14th of November 2025 and was assassinated weeks later on the 5th of December. His bravery helped to uncover allegations of serious wrongdoing in the city of Ekurhuleni and the Ekurhuleni Metropolitan Police Department. The Commission urges the relevant law enforcement agencies to ensure justice for the families of all those affected by people who are attempting to resist accountability for their alleged acts of criminality. Energiemarkte bly onstuimig terwyl die olievervoerroete die straat van Hormuz versper is te midde van voortdurende aanvalle in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse president Donald Trump het in 'n onderhoud gesê dat Iran 'n vredesooreenkoms wou sluit, maar dat hy dit verwerp het. Iran ontken dat daar enige gesprekvoering met die VSA was. Intussen duur Trump se pogings voort om Iran se houvas op die straat van Hormuz te verslap. Trump het op sosiale media beroep gedoen op veral China, Frankryk, Japan, Brittanje en Suid-Korea om te help om die straat van Hormuz oopgestel te kry vir olietankschepe. Ondanks sy onvriendelike verhouding met die VSA se tradisionele bondgenote, bied Trump aan om ander lande by te staan met hulle pogings om die gevolge van die VSA se eensydige optrede reg te stel. Brittanje sê hy is gewillig om saam te werk met die VSA om die olieroute weer gangbaar te maak, ondanks onlangse spanning tussen Washington en Londen. We do want to work with our allies to seek to get the strait reopened, and as you say, there are a range of things that we can do, including autonomous mine hunting equipment, and that's something we're obviously looking at. I'm not going to obviously speculate. Frankryk, Japan en Suid-Korea sê hulle hou die situasie fyn dop. Intussen het die Israeliese minister van buitelandse sake aan 'n joernalis ontken dat Israeliese missielonderskeppers opraak of dat onderhandelings met Libanon oorweeg word. Can you confirm or comment on reports over the weekend that Israel has informed the United States that it is running low on missile interceptors? Is that correct? And secondly, can you confirm reports that Israel and Lebanon are set to hold direct talks in the coming days, and if so, what would that be about? For the two questions, the answer is no. In die Amerikaanse hoofstad het betogers van Iranse afkoms opnuut betoog teen die huidige Iranse regering. Betogers ten gunste van Trump se aanval het ook plakate vertoon van Reza Pahlavi, die seun van die destydse Shah van Iran, wie se koninkryk in 1979 omvergewerp is. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Inwoners van Robert Sobukwe dorp in die Oos-Kaap, voorheen bekend as Grafreinet, het gister betoog ter ondersteuning dat die dorp se naam verander word. 2 weke gelede het inwoners wat die naamsverandering teenstaan, die dorp se strate ingevaar om hulle openbare protes te toon.
Die nuwe naam is verlede maand in die Staatskoerant gepubliseer ter verering van die PAC-stigter en boerling van die dorp, Robert Mangaliso Sobukwe. Die dorp is ook bekend as die geboorteplek van die ontslape sakeman Dr. Anton Rupert. 'n optog ter ondersteuning van die dorp se nuwe naam. 'n Memorandum is ook aan die plaaslike owerheid oorhandig. Die inwoners sien die nuwe naam as 'n hoë eerbetoning vir een van die dorp se belangrikste inwoners. Nou die dorp was Grafreinet en dit is nou Robert Sobukwe Town. En dit gaan nie verander nie. Dit is klaar geskryf. Dit is vir my so lekker om te kom kyk wat nou gaan aan. Want dit is geskiedenis en ek wil deel wees daarvan. Die dorp se inwoners bly egter verdeeld oor die verandering. Optoggangers wat 2 weke gelede in die strate ingevaar het, sê 'n behoorlike konsultasieproses was nie gevolg nie. 'n Petisie met meer as 15,000 handtekeninge teen die verandering was ook saamgestel. Support name changes, but not this specific one because we haven't been consulted properly. That is what we need, proper consultation. Gemeenskapsvergaderings gehad. En in al 8 gemeenskapsvergaderings was daar baie objections gewees en dit was totaal geïgnoreer. Die PAC ondersteun die naamsverandering en meen dialoog sal voorkom dat daar verdeeldheid is. It caters all of us. Sobukwe did not die for PAC. He did not die for Grafreinet. He died for everyone. He fought for everyone. Vir die Sobukwe familie is die eerbetoon 'n emosionele en historiese gebeurtenis. Robert Sobukwe has been silenced, right? And today, with the community, with the rest of the country, we've come together in unity to celebrate him. Die publiek het tot 6 Maart tyd gehad om beswaar aan te teken teen die naamsverandering. Die uitkoms van die proses is egter nog nie bekend nie. Sisi Pongombe, SAK nuus, Robert Sobukwe dorp. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer werk onverpoos om die spoornetwerk te herstel in 'n poging om ekonomiese groei in die provinsie te versnel. Verteenwoordigers van die departement, die Nelson Mandela Universiteit en die Wetenskaplike en Nywerheid Navorsingsraad het planne by die tweede vervoer navorsingsberaad bekend gemaak om die treinspoornetwerk te herbou en te moderniseer. Die verval van die spoornetwerk weens swak instandhouding en vandalisme plaas 'n al groter las op die reeds oorlaaide padinfrastruktuur met swaar gelaaide vragmotors wat dikwels in ongelukke betrokke is. Die hernuwing en opgradering van die spoorvervoernetwerk sal ook broodnodige werksgeleenthede tot gevolg hê. The congestion on the road as well is a challenge because the road infrastructure is mostly dominated by these big trucks and all that, and the economy becomes very slow. Not only looking for passengers, they're looking as well at efficiency, and it can attract then investors to know that mobility in the province is better. Daar word ook gekyk na tegnologiese innovering om die veiligheid van passasiers en goedere te verseker. With us wanting to achieve higher speeds, the discussion then about the standard gauge with the Gautrain has becomes very important because that allows us to then drive more tonnages on the rail, for example, and to achieve higher speeds. Therefore, harmonization of the standards across the different operators in the country becomes important. So the whole purpose of this memorandum of understanding was to show that there is intent between the Department of Transport and the Nelson Mandela University in order to try and find solutions to the current problem that we're having in the transport sector, but also to make sure that the solutions that we find is sustainable. Internasionale vennootskappe met lande soos China word ondersoek as deel van 'n groter inisiatief om tegniese samewerking en belegging vir die heropbou en modernisering van die spoornetwerk te bekom.
Lede van die besorgde Marimani gemeenskap is vasbeslote om op hulle voorouers se grond hervestig te word byna 'n half eeu nadat hulle ontwortel is. Die gemeenskap wat in 1977 gedwonge van hulle grond na die voormalige Bophuthatswana verskuif is, wag steeds ten spyte daarvan dat die regering alternatiewe grond gekoop het. Hulle eis dat die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling dringend moet ingryp. Die braklandbougebied van Lexi en Patstow in die Kalahari is die afgelope 49 jaar sedert die gedwonge verskywing die tuiste van die Marimani gemeenskap. Hulle voorvaderlike grond, wat die apartheidse regering as 'n swart kool geklassifiseer het, is vir militêre gebruik gekonfiskeer. Die gemeenskap sê die vele beloftes van die regering sedert 1994 bly onvervul. We were told that in terms of the Restitution Act, there's a program that says if you cannot get your original land, you'll get alternative land or financial compensation. We want answers from the government. We can't be staying in Kuruman for so long, but they said they bought us this alternative farms. In 1981 is die voorvaderlike grafte sonder toestemming by die Logwata leervegskool opgegrawe en elders gestort. Die 62-jarige Chanani Galaboe, wat die verskywing in 1977 beleef het, sê dit gaan nie net oor die grond nie, maar ook oor die onreg wat hulle aangedoen is. Hudusiwa in 1977. We were removed in 1977 to a land that is full of sand right now. For 49 years, we were not returned to our land since we were removed. We want our land back. Currently, there is an interim CPA committee that has been established to focus on the following issues: conducting asset register, which will determine the level of land invasion, as well as the zoning needs of the community, and determine the mining activities that are taking place currently on the land that has been restored to the community. Die Marimani gemeenskap sê die 2004 grondeise skikkingsooreenkoms is nooit geïmplementeer nie. 'n Formele klag is by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ingedien oor die skending van grondregte. Warren Engelbreg, SAK nuus, Marimani in die Noord-Kaap. Die sport en die weer vir môre volg net hierna. Sien nou. Dit was dan die Sondag aflewering van die nuus in Afrikaans. Geniet die laaste bietjie van die naweek. Tot môre, totsiens.